Može se reći da je invaliditet društveni fenomen koji nastaje u interakciji oštećenja kao lične karakteristike koju neka osoba ima i onih barijera koje postoje u okruženju, bilo da su to barijere u fizičkom smislu, arhitektonske, barijere u stavovima, administraciji, pravnom nasljeđu. I upravo ova interakcija dovodi do invaliditeta kao jednog ličnog iskustva. Stoga osobe s invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju se sa nizom izazova koji su jako često prouzrokovani neadekvatnim društvenim odnosom prema invaliditetu, koji osobe s invaliditetom vidi ili kao nesposobne da žive u zajednici i da se uklope u nešto što su standardna očekivanja društva, ili ih sa druge strane jako često vidi kao heroje i kao nekoga čiji uobičajeni rezultati su nadprosječni i nešto čemu se treba diviti, iako u uobičajenim ljudskim aktivnostima i nekim svakodnevnim životima, obavezama rijetko ima bilo čega za divljenje. Svakako barijere koje postoje, koje kreiraju ljudi, koje nastaju i kao rezultat ovih neadekvatnih stavova, pa koje se potom odraze u zakonima i politikama, u velikoj mjeri mogu odrediti tok nečijeg života. Student sam na UDG-u druge godine, prehrambena tehnologija, bezbjednost hrane i ekologije. To je smjer koji ima samo na ovom fakultetu, nema na državnim fakultetima i veoma je fakultet kao fakultet baš uspješan. Po rođenju sam rođena, tačnije pupčanikom oko vrata i reanimirana, bez kiseonika. Međutim, kako se odvijala situacija, doktori to nisu primijetili. Tako je počelo sve to. I kasnije, posle 2 godine, su se primijetile te anomalije koje, jasno, kao svako dijete, posle godinu dana bi trebao svaki korak da se napravi i to. Međutim, kod mene toga nije bilo i tek posle 2 godine doktorica koja je nova došla i pregledala me i kao pitala je gdje smo do sad bili. I tako je sve to počelo. Ona me poslala kod doktorice u dječjoj bolnici u Podgorici i od tad su počele sve te moje borbe. Naravno, uz podršku mojih roditelja uspjela sam sve ovo što sam do sad stigla. Prvo su me poslali u Igalu gdje su bile prognoze 1% da ću ustati na noge i da ću uspjeti ovo što sam do sad uspjela. I tu su borbe bile konstantne. 24 sata su bile vježbe i ta upornost se isplatila. Fizioterapeut koji me je vježbao 3 mjeseca uspjela je posle da napravim i taj prvi korak, ali posle toga ipak su ostale neke posljedice. Naravno, nije to bilo svakako savršeno, ni hod, ni govor, ni ništa, ali uspjeli su, pomak su napravili i oni su sa tim bili zadovoljni. Tako da trenutno je okej. I onda posle toga nailaze novi problemi koji se tiču čitave desne strane, kao parapareza, to je ukočenost desne strane. I naravno kreću problemi sa bubrezima, sa očima, sa glavom, sa plućima, sa baš čitavom desnom stranom. I tu je ta borba počela i radilo se naravno. Svakako podrška svojih roditelja mi je mnogo doprinijela i njihova borba da kod bilo kojeg doktora kojeg smo čuli išli smo i tu nije bilo odustajanja, bilo je prognoza da neću nikad prohodati, da neću možda ostati živa i bilo je jednom taj kolaps koji se desio zbog bubrega, kao otkazuju mi bubrezi. Posle svega što mi se desilo u životu, mnogo mi je drago što imam priliku da studiram. Upisao sam mašinski fakultet u Podgorici i smješten sam u studentskom domu isto u Podgorici, blizu fakulteta. Pravo da vam kažem, mnogo je ljepote u tom studentskom životu da bi ponekad razmislim da bi mi čak bilo krivo da nijesam proživio, ne daj Bože, taj život. Odnosno da sam otišao za košarkom i vodio skroz drugi život. Ja sam Dragana, Ivanova sestra. Mi smo oboje studenti. Ja sam student farmacije i živim u studentskom domu.
Ja i on smo u zajedničkoj sobi, to nam je obezbijeđeno zahvaljujući udruženju i što mi puno znači jer lakše je kada dijeliš sobu sa nekim koga poznaješ i ko je član tvoje porodice nego sa nekim koga možda nikad niste vidjeli u životu. Što se tiče života sa sestrom, zajedno smo u domu, uvijek valja da je ženska ruka u sobi, družimo se, učimo zajedno, hranimo se zajedno i tako da nam to dosta meni prije svega olakšava taj način života sa sestrom. Može da mi pomogne oko nekih školskih obaveza, mogu i ja njoj i jednostavno dopunjavamo se. I mogu reći da mi je baš lijepo u studentskom domu iz prostorog razloga što je to nekako i mladalački i što jednostavno ostaje za cijeli život. Inače imam iskustvo iz kuće gdje, na primjer, moj otac ima najviše drugarstava iz studentskog doma, tako da mislim da svaki mladi čovjek bi trebao to da proživi. Razlika u godinama između mene i mog brata je samo 2 godine i jako smo vezani. Od momenta kad je počeo da trenira košarku, za njega ništa drugo nije postojalo bez baš ta košarka i da bude smak svijet. Ivan je morao da ide na trening, morao je da trenira to. Ništa nije moglo da se desi da on ne ode. Nismo čak bili ni svjesni da je možda on talentovan, da on ima neki potencijal da napreduje, nego smo mislili da je to čisto da se bavi nekim sportom, da nije na ulici, da ima ispunjen dan. Davao je dosta poena na utakmicama, počeli su da to primjećuju i uslijedio i taj prelazak njegov iz Nikšića u Beograd i to je za mene bio jako težak trenutak jer odvojiti se od brata za kojeg sam jako vezana je bilo nešto. Nikad nisam sanjala da će doći do tog momenta, iako u životu mogu putevi da se raziđu, što je i normalno. Bio je u Kadetskoj ligi Srbije, osvojio je to, onda je postao kapiten, zatim osvojili su isto juniorsku ligu Srbije. Poslije toga su imali turnir za juniorsku Evroligu, to su osvojili. Potpisao i prvi svoj profesionalni ugovor i željeli smo i mislili da će to baš biti put kojim će on da ide i da je to već krenula njegova karijera da se razvija, međutim desile se neke stvari. Otišao sam da igram košarku sa 16 godina u Beogradu, sanjao da postanem jednog dana profesionalni košarkaš i bio sam na dobrom putu. I sa 18 godina sam potpisao i profesionalni ugovor i sve je to išlo kako treba. Meni je žao što moram ja to tako da kažem i tako da počnem ovaj razgovor sa vama, ali taj početak bih upravo opisala kao borbu s vetrenjačama. Nikola nakon završetka školovanje u zavodu, to je te osnovne škole, a uporedo išao u nižu muzičku školu, prelazi sa daljim školovanjem u srednju muzičku školu, gdje nailazi na, po mom mišljenju, kao roditelja, vrlo adekvatne i vrlo kvalitetne ljude u liku predavača koji su njemu predavali te muzičke predmete, stručne i opšte predmete. A onda se u 3. razredu srednje škole ukazala prilika da malo promijeni školovanje pa da malo ode iz naše zemlje i odlazi na godinu dana školovanja u Sjedinjene Američke Države. To je njemu pomoglo u dijelu njegovog i osamostaljivanja i upoznavanja samoga sebe kao čovjeka, a i imao je priliku da se sretne sa svim tim nekim pomagalima, da se sretne sa regulativom, da se upozna sa ljudima koji za njega kao osobu sa invaliditetom itekako su mu dali određene inpute i uticali na, kao što sam i rekla, na formiranje njega kao ličnosti.
Vraća se Nikola u Crnu Goru, polaže tu razliku predmeta, jer tamo nije imalo muzičke škole kao i u Podgorici, mislim, kao kod nas u Crnoj Gori. Završava 4. razred srednje škole. Ono što je za mene kao roditelja ponos, a to je, to želim da uvijek i uvijek to i kažem, jeste da je Nikola i u osnovnoj i u srednjoj školi bio đak generacije. Onako nam priredio te lijepe trenutke ponose i sreće nas kao roditelja da eto, negdje se taj njegov trud i rad valorizovao i kroz te neke diplome o najboljem učeniku. Nakon završetka srednje muzičke škole Nikola meni saopštava da on hoće da studira etnomuzikologiju. Osnovnu školu pamtimo kao najljepši period života do sada, pa to je 9 godina, polovina detinjstva. Jako dug period. I važno je da bude poseban. Da ostane u najljepšem sjećanju. Zahvaljujući, vjerovatno najviše, zahvaljujući učiteljici, imali smo sjajno odjeljenje, sjajne drugare koji su nas od 1. razreda prihvatili kao da smo jednaki. Mi smo znali do 9. razreda se znalo 9. 5. diše jednim plućima. Svi za jednog, jedan za sve. Taj prvi dan u školu smo došli u nekim dugačkim suknjicama i onda je naš drug prokomentarisao učiteljice, mi imamo 2 princeze. I tako je ostalo do kraja. Čak i kad smo dolazili u nekim trenerkama, Iva i Jana su bile princeze u svom odjeljenju. Tada smo bile u 1. razredu slične visine kao naši drugari, možda za glavu niže, ali to je bilo nekako normalno. Onda je došao raspust, nismo se vidjeli 2,5 mjeseca i već u septembru je bila drugačija situacija. Oni su svi porasli, mi smo ostale kao što smo bili i prije. 4 godine nismo imali asistenta, bio nam i potreban. Ali mislim da nije ni postojala priča o asistentu i on u našoj državi kao asistent nije postojao, bar ne u osnovnim školama, tako da su drugari vršili sve te obaveze asistenta. Da pakuju knjige, dohvate ako nešto treba na oštraolovku, kupe užinu, obuku jaknu, bilo šta što je nama potrebno. Povedu nas do toaleta drugarice i onda kad je došao asistent, nekako ga nisu ni vidjeli. Padne olovka, oni trče da im dohvate. Izlazi se, oni nose torbu, jaknu, pomozi Ivi i Jani, kao da ona nije tu. Idemo na fizičko, oni nas guraju. Na kraju radnog dana svi uzmu, neko uzme olovku, neku bundu, neko blok, neku torbu. Asistentkinja izlazi sa svojom torbom sama. Oni idu sa nama. I mi smo joj i rekle, a da nije bilo potrebe, ti nemoj da se guraš, da ti nešto odradiš, neka rade oni. Da ih ne bi izgubile, mada mislim da se to ne bi desilo. Da. Ima jako malo slika, najljepših slika, odjeljenja na kojima nije Mila Marković. Dakle, sve važne događaje smo ispratili sa njom. I na polumaturi imamo sliku sa njom i ona ima posebno mjesto u svačijem albumu. Ona je neko kao majka odjeljenja. Kasnije su došle razredne, drugi nastavnici koje smo voljeli, koji su nas voljeli, koji su bili divni, ali ona je bila kao majka. Ona nas je sastavila i tako smo uvijek trčali ka njoj. Moje ime je Marija Vukdelić i ja sam profesor na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica. Sa koleginicom Duškom Vujačić sam se upoznala kao predmetni profesor na predmetu biologije na 1. godini koju je ona pohađala u 1. semestru svojih studija, a sada kao student 2. godine predajem joj predmet osnove zaštite životne sredine. Duška mi onako već, da kažem, na početku studija u tom 1. semestru zapala za oko jer je bila prilično aktivan student na časovima. Dakle, uvijek kada bih ja postavila neko pitanje ili pokušala da ostvarim interakciju sa studentima, ona je negdje tu bila, da kažemo, prisutna, isticala se i svojim odgovorima i svojim aktivnošću na času, što moram da priznam nije baš onako jedna prečesta pojava, pogotovo kod studenata u 1. semestru, jer dolaze u jednu novu sredinu, izložene su nekim novom potpuno načinu i života i studiranja. I onda je to sve dosta onako traumirajuće i frustrirajuće, a eto činilo mi se da
da je ona možda već u startu prevazišla možda te neke barijere i jednostavno prihvatila te mogućnosti koje joj se ovdje pružaju. Sada, kao što rekoh, na drugoj godini koju je redovno upisala kao student redovnih studija, predajem je predmet osnovne zaštite životne sredine. Ona je, osim što studira i u radnom odnosu, što je također jedno ovako, da kažemo, pohvalno za sve studente koji uspijevaju da uklope i te akademske obaveze i poslovne. Tako da, ne znam, po meni su to stvarno ovako jedan dobar pristup i životu i radu. Ja moram da priznam da sam bila malo iznenađena kada mi je Duška prišla i rekla da se ova emisija snima od njoj, jer jednostavno ni na koji način nisam nju doživljavala kao studenta sa posebnim potrebama. Prosto nisam mogla ni da pretpostavim da se ona negdje u svom privatnom životu susreće sa nekim barijerama toga tipa. Neka njena, ne znam, vedrina i prosto pristup svemu tome, neki racionalni pristup svemu tome mi je baš onako bio prilično impresivan i jednostavno mislim da može da bude primjer stvarno svima kako, ono što se kaže, kad ima volje, ima i mogućnosti. Treniram karate i sviram klavir. Završila sam osnovnu muzičku školu u Vasja Pavić u Podgorici i Osijek klavir. Treniram i karate evo 10 godina, imam crni pojas i osvajala sam mnoge medalje na mnogobrojna takmičenja. Ja se zovem Aleksandar Ajković, trener sam u karate klubu Kondor. Što se tiče Duške Ujačić, mogu da kažem baš jedna posebna priča. Ona je prije 10 godina došla u klubu kao dijete sa vidnim hendikepom. Malte nije mogla da hoda normalno, a kamoli da trči. Međutim, u njenim očima sam vidio jednu ogromnu želju, strast za treningom, da bude kao sva ostala djeca i uz fanatičnu upornost njenih roditelja koji su redovno dovodili 10 godina na treninge i naravno svih nas i generacije koja je s njom zastala u klubu. Ona je maltene svaki trening bila i kroz neki period ne zna da je prohodila, nego je počela lagano da trči i uključilo se potpuno normalno rad sa ostalom djecom. Da bih poslije 6-7 godina stigla do crnog pojasa i počela da osvaja medalje i na zvaničnim takmičenjima vezano za djecu koja nemaju nikakav hendikep. Bila je vice šampion države, bila je reprezentativka Crne Gore, tako da jedna osoba i jedan primjer svim, ne samo osobama sa hendikepom, nego i ostala djeca koji nemaju taj problem, kako treba da se bori i da se gazi kroz život. Međutim, ta podmukla bolest koju sam možda čak malo kasnije nego što je trebalo otkrio, mi nije dozvolila da nastavim dalje i jednostavno u roku od jedne noći umjesto tog puta za nekim uspjehom košarkaškim, za ispunjenjem svog dječačkog sna, desilo se da sam se našao u bolničkoj postelji i borio za život. Desio se jedan moment kad nismo očekivali, niti mislili da to može da se desi članu naše porodice, čak ni jednom sportisti, jer valjda sportisti su najzdraviji ljudi. Međutim, došlo je do toga da su Ivanu otkrili problem. Morali smo da naučimo da živimo s tim i mislili smo došao je kraj, izborili smo se, Ivanova operacija, prošlo je sve kako treba, gotovo je, idemo dalje, sad okrećemo novi list u životu, međutim, desile su se opet neke neočekivane stvari. Jednostavno to sam lako prihvatio, čak mi nije ni košarka nedostajala u smislu jer nisi imao kada razmišljam o tome. Prestojila je borba za ono mnogo važnije, a to je za život i počeo sam sa hemioterapijama, imao jednu operaciju, drugu operaciju. Nažalost, tumor mi se konstantno vraćao u nogu i uslijedilo je ono što je možda čak i od početka bilo neizbježno, amputacija. Taj sam čin amputacije, čak se i doktor iznenadio i svi oko mene kako sam ja to lako prihvatio. Ja sam shvatio da je to šansa da ja nastavim svoj život. I zato mi na neki način nije teško palo. Čak i kad me doktor obavijestio da će mi amputirati nogu, ja sam ga pitao, dobro,
da li ima proteza da kasnije mogu da nastavim da hodam. On se čovjek šokirao, znači prvo je vjerovatno očekivao drugačiju reakciju, da jednostavno neću moći da se pomire s tim, a ja sam to nekako u glavi imao da je to vrlo moguće da se desi i pravo da vam kažem, nekako sam se u svojoj glavi pripremao za taj čin. Mislim da mu je amputacija najlakše pala jer je riješio se konačno problema, jer je imao bolove i on to nikad nije pričao, ali se vidjelo po njemu da mu smeta, da nije to baš tako kako on predstavlja, da mu smeta dosta, da mu se noga ukoči, da mora da legne i kad se desila amputacija, on prosto nije ga više ništa boljelo. Na neki način mu je bilo olakšano. Stižem u najljepši grad na svijetu, grad u kojem sam se rodio i proveo te školske dane. Grad u kojem se najljepše osjećam i što se ono kaže, odeš ti iz Nikšića, ali Nikšić nikad iz tebe. Tako da osjećam dušu ovoga grada i baš bih volio da svojim poslom kojim se bavim uradim nešto konkretno za grad. Znači, toliko za djecu iz grada, za ljude, da imaju neki vid obaveze, da posmatraju te košarkaše, da znaju da su oni iz Nikšića. I na kraju krajeva kad odu negdje drugo, volio bih da prenesem tim igračima da se prepozna da su iz Nikšića. Nikola biva primljen na studij etnomuzikologije i priređuje svima nama jednih 5 godina, odnosno nekih 5 godina, prelijepog perioda, mogu tako slobodno da kažem, jer nakon razočarenja da u našoj zemlji nema odsjeka etnomuzikologije i da moramo, da idemo vani da bi se Nikola školovao, imali smo i prilike da upoznamo jedan lijepi grad Beograd, da Nikola stekne, što bih ja rekla, doživotne prijatelje, da sazna, upozna, da se ostvari na tim nekim poljima profesionalnim za njegovu profesiju. Da posjeti mnoga mjesta koja su za njega značajna kao etnomuzikologa, da učestvuje na razne kampove, na razne događaje, tribine i sve to nešto što prati to školovanje. Završava osnovne studije i nastavlja magistarske i evo prije par mjeseci imamo i magistra etnomuzikologije u kuću. Magistrirao sam na temi jevrejsko-srpski asimilati u urbanom i semi-ruralnom vokalnom nasljeđu Srbije, što na laički jezik prevedeno znači magistrirao sam na međusobnim uticajima tradicija muzičkih Srba prije svega i sefardskih Jevreja. Dakle, na osnovu onih pjesama koje se pjevaju na istu melodiju i kod jednih i kod drugih. Tako da mislim da sam svojim radom otvorio neka nova polja u našoj nauci i da sam koliko toliko doprinio da neke stvari ne budu zaboravljene i da ostane neki trag. Rad planiram da proširim i naravno uz pomoć mentora i da ga, ako Bog da, objavim u vidu knjige negdje gdje već ko neko bude zainteresovan za to. Jedan od njegovih hobija koji ga prati od ranog djetinjstva jeste čitanje, a drugi je hobi sakupljanje i digitalizacija gramofonskih ploča. Tako da u našem malom stanu od 40 par kvadrata imamo nekoliko gramofona i boga mi nekih 200, 300, 500, ne znam tačno, ne znam broj ploča. Spustim fino. Sjednemo ovdje ja i on. Sve ove koncert gramofon ploče koje ja imam su engleska kompanija, ali su ove matrice snimane u Češkoj. Jeste. Ovo je znači ploča Emila Blaževića. Emil Blažević je bio jedan hrvatski emigrant u Americi. Živio u New Yorku. Rođen
1880. umro 1960. i radio je kao učitelj pjevanja u operi Metropolitan. Snimao je na hrvatskom, srpskom, češkom, slovačkom, slovenačkom. Kad smo pošli u srednju, svi smo imali 15-16 godina. Već smo bili zreli ljudi, zahvaljujući medijima, obrazovanju, internetu. Svi su znali da postoje osobe sa smetnjama u razvoju, svi su znali šta je diskriminacija i da ne treba da je bude. Tako da nas niko nije zapitkivao niti gledao drugačije. Brzo smo se uklopile. Sa nama je u odeljenju u srednjoj bila i naša drugarica iz osnovne, iz našeg odeljenja u osnovnoj. Tako da smo se s njom brzo uklopile sa svim ostalima. Na polumaturskoj večeri nam je bilo divno. I bilo je suza. I uvijek se negdje nešto osjeti, neko treperenje kad se sjetimo. Na maturskoj večeri je isto bilo lijepo, ali nije bilo tako. I nije bilo suza. Jednostavno smo se radovali novom početku, a na kraju 9. smo znali samo da je to kraj. Niko nije mislio početku. Zapravo cijel 9. razred, posebno ekskurzija, znali smo da je to početak kraja. I niko nije razmišljao da će posle nešto da bude veće, ljepše, bolje. Jer stvarno je jako teško da bude bolje nego što je bilo, što se pokazalo. Može biti jednako, ali bolje nikako. Volimo da pišemo, da se iskazujemo ričima. Da, riči su naše oružje. Neko trenira, neko slika, neko pjeva, mi koristimo riči. I svjesni smo koliko su mediji važni, koliko mogu da promijene. I koliko jak odjek ostavljaju. Čak jedan tekst na Facebooku koji šeruje par prijatelja, odnosno podijeli par prijatelja, ostavi utisak na javnost. To smo primijetili kada smo se pojavile da pričamo o našoj terapiji. I dok su nas odbijali godinama, mi smo se u jednom trenutku pojavile i rekle treba nam terapija, jedine smo u Crnoj Gori, a na to treba za život i vrlo brzo smo je dobile nakon toga. Ja sam Ana Ajković, predsjednica karate kluba Kondor i jedan od pomoćnih trenera u klubu. O Duški kao osobi imam da kažem samo riječi hvale, kao neko koji je odrastao uz nju i ona uz mene. Iako sam starija od nje nekoliko godina, sjećam se još kad je bilo malo dijete, kad je došla ovdje nekako drugačija od ostalih, ali na pozitivan način. Uvijek je stavljala nekako utisak odgovornog, temeljnog djeteta koje je znalo što želi oduvijek i nekako kad god se čujem ili vidim s njom, nikad se nije desilo da prođe pored mene, da mi se ne javi, da me pita kako je trener, gdje su ostala djeca u klubu, čak i kad su je obaveze sprečavale da posjećuje klub, ona je uvijek mislila na nas i uvijek je bila tu da bude podrška. Nikad se nije odvajala kao neko ko je imao problem sa bilo kakvim invaliditetom ili nedostatkom i ona je primjer nečega da djeca mogu sve što hoće i kao neko ko je od veoma odgovornih roditelja koji su se trudili da je uključe u sve, zajedno sa njenom sestrom i njenim bratom, koji su također bili članovi ovog kluba. Mogu da kažem da sam danas baš ponosna na nju, na sve ono što ona postaje i što će biti. I da klub generalno funkcioniše kao jedna velika porodica i mislim da vidite po Duški da ona izražava želje da uvijek bude do kraja života dio kluba, to će i biti. I da sva djeca sa bilo kakvim nedostatkom nemaju nedostatak, nego da su po tome baš posebna i da trebaju da njeguju svaki svoj nedostatak. I plus, pored toga sam igrala i ples i balet i svakako. Ta ljubav prema karateu i muzici je počela od doktora koji je preporučio da počnem da sviram zbog opuštanja ruke, a da treniram karate jer je svakako kao fizioterapija i kao rekreativna, da se ne bih izdvajala od ostale djece. Svakako podrška tih mojih roditelja i upornost je bila na tome da ne budemo drugačija od ostalih i da trebam sve samo da se uključujem. Ja imam mlađeg brata i sestru koji su također trenirali sa mnom karate i svakako su i oni bili ta podrška i u svemu. Prvo takmičenje je bilo baš velika trema i krenuli smo sa tim porazom, što je kao i velika lekcija, što ja smatram kao velikom lekcijom.
Mada i ova borba sva moja je olakšala moj život kasnije, jer sam shvatila da je čitav život borba i neko kao takmičenje i jednostavno da moram da to prihvatim. Poslije amputacije jednostavno, kad se probudio, pogledao nema noge, ok, to je to, ne možemo vratiti sad nogu, ali možemo pogledati da vidimo kako drugačije da živimo i da se prilagodimo tom problemu. Inače, smatram u životu da su sve to neki periodi prolazni, nekad je dobro, nekad je loše. Mene je zadesio taj loši period, ali pravo da vam kažem, nijesam dao da me to obuzme, nego sam jednostavno htio da napredujem u životu, da radim neke druge stvari. Na kraju krajeva ostao sam bez noge, nijesam ostao bez glave, što je mnogo bitnije i mnogo je jaka poruka da ljudi treba psihički da se trude da ostanu u normali, da budu svjesni da taj neki hendikep, evo, ko što se meni desio, da ne mora da me ograničava. Ja sam čovjek trenutno koji imam posao, koji studiram, koji vozim kola, imam djevojku, živim normalno. Tako da mogu reći da sa neke strane možda mi je to i plus, jer sam shvatio koliko su bitne neke stvari o kojima ranije nisam razmišljao, pogotovo dok sam bio sportista i dok sam bio mlađi. Ivana već poznajem od sve njegove 7. godine, tu se družimo već koliko to dođe, 15 godina. Napravili smo neku i saradnju i sad u trenerskom poslu. Ivo je bio vazda lav i borac u životu. Kao mali je pokazivao da je veliki talenat za košarku, za talenat za... Imao je oko sebe neki talenat, radni talenat, tako da ga nazovemo. Bio je uporan u svemu što je uzimao da radi, to je radio sve do tančina, znači do kraja je radio. Volio je košarku, volio je da uči, volio je da bude prvi u svemu. Znači, ako nije išla matematika, on je morao da ostane po 5-6 sati na dan, da ostane, da nauči, da bude prvi, da bude dobio tu peticu. Tako je u košarku, tako je i na terenu. I dan i danas. I sad kad krećemo da vodimo neku utakmicu, on voli da dobije. Što bi on rekao, iako nemam nogu, imam protezu, koračam dalje i to je to. To ništa nije promijenilo njega kao osobu. Jeste ga možda učinilo još jačom u tom nekom smislu i nama ga učinilo kao nekog posebnog koji nam je uzor u životu i neko koga treba da gledamo kako on korača kroz život, da ga pratimo i da mi tako nastavimo da koračamo. Sreća je da imamo Paraolimpijski komitet gdje imamo organizovane treninge i to isto radim u Podgorici, tako da mi je olakšano da funkcionišem što se tiče fakultetskih obaveza i obaveza treninga. A što se tiče ovako još sporta, ostao sam u košarci, naime sada sam trener, odnosno individualni trener, pa i delegat, i tako da sa više strana sam ostao u košarci, jednostavno to je ta neka ljubav koja ne može da se prekine tek tako i onda radim neke stvari koje nijesam ranije radio. Ranije sam bio igrač, sad sam malo trener, delegat, pomogne nekom djetetu ako imam kontakt da ode negdje sa strane i uglavnom uživam na neki drugi način u košarci i mogu reći da mi prija. A na kraju krajeva dobro misliti i dobro se nadati je naša izreka i ja se vodim time i jednostavno smatram da bi svaki čovjek trebao tako da razmišlja i radi. Jednom je majka jednoj prolaznici koja komentarisala kako vidjela da majka gura dvoje invalidskih kolica na šetalištu, kao da je bila tužna zbog toga. Majka je rekla, to su meni kao krila, s jedne strane jedna kolica, s druga, ja mogu da letim. I to je zapravo ono što daje snagu osobama s invaliditetom. Kada nas okolina ne smatra teretom, kada ne misle da ih sputavamo, da im smetamo, da im uništavamo život, kada nas podržavaju i vole. Kao što neko voli svesku za koju je vezan, svoj dnevnik, svoju fotografiju, kao što neko voli sebe, tako može voljeti i drugog. Isto tako može voljeti i nas.
Danas, zahvaljujući medijima ili svijesti, ljudi su sve više slobodni i sve više prihvataju osobe sa smetnjama u razvoju. Naravno, na prvi pogled, niko ne može znati kakva sam ja. Ali danas se daje šansa. Upoznaju se ljudi i na taj način se stvaraju neraskidive veze. Također, niko drugi ne može biti u mojoj koži i niko ne može znati šta ja proživljavam. Ja moram biti dovoljno hrabra da kažem šta me muči, šta je problem. I dovoljno strpljiva da sačekam da drugi to prihvate. To se rešava i pomoću medija. Da, valjda smo s godinama i s međusobnim razgovorom i sa naravno razgovorom sa porodicom, najbližom porodicom, shvatile da niko neće riješiti naše probleme odmah. Jer ne znaju naše probleme. Ne mogu ja da se ljutim što tamo neko smatra da meni nešto ne treba, da ja bez nečeg mogu. Ne. Ja ću da se borim da to dobijem, da objasnim kako znam i umijem. Rukama, nogama, riječima, da dokažemo da nam je to neophodno i potrebno. Moramo da budemo strpljivi. To je ono što vjerovatno spašava svijet, koliko je ratova izbjegnuto zbog strpljenja. I koliko ih je bilo zato što neko nije imao strpljenja. Tako se i mi borimo i vodimo neke ratove za koje niko drugi ne zna i koji neće nikog oštetiti i nikom naštetiti, a mi ćemo iz takvog rata izaći kao pobjednici, kad tada. Izgubljena bitka nije izgubljeni rat. Nikada se ne prestaje na pola. Svaki posao se završi do kraja. Znači, ovo je jedna komična pjesma, ženit ću se imenom i moga i tako dalje. Opisuje idilu bračnog života. Ali svejedno, makar kakva bila, samo na njoj neka šušti su živa. Dakle, materializam nije uopšte nova stvar. Evo, kao što možete da čujete, ploča je digitalizovana. Ja onda uklonim malo šumova i onda te očišćene tako digitalizacije, a onda stavljam na YouTube da mogu ljudi da čuju. Moj kanal na YouTube jednostavno se zove Nikola Zekić. Korespondirajući ovaj materijal srpski i južnoslovenski nalazio sam također na raznim stranama. Obično sam koristio gramofonske ploče na 78 obrtaja predatne i tu su mi mnogo pomogli. Prije svega moj, nažalost, sada pokojni prijatelj Milan Milovanović koji je nedavno preminuo, a koji je bio stručni saradnik Narodne biblioteke Srbije i Radio Beograda i sarađivao i sa Muzikološkim institutom Srpske akademije nauka i umjetnosti i sa brojnim drugim institucijama upravo na digitalizaciji ovog zvučnog blaga. I on je jedan od onih koji su me inspirisali da počnem sa digitalizovanjem svoje sopstvene kolekcije, koja, kao što vidite, nije Bog zna koliko velika u poređenju sa tim ljudima, ali koja i dalje raste i nadam se, evo, vidite koliki mi je stan i gdje živim, a kuću sam napunio pločama. Sutra namjeravam da pođem do Zavoda za zapošljavanje, tamo do biroa, kako je žargonski poznat u narodu, da obavijestim ih o svome završenom masteru. Naravno, ako budu tražili dokazni materijal, imam i to da im predam. Pa ćemo onda da vidimo, ako negdje bude posla, ako Bog da. Naravno, prije svega u struci svojoj, jer zato sam se školovao, tako da nadam se da će to i biti. Ne tražim ništa, nešto mimo naroda, što kažu ljudi. A onda posle, kad se sve to završi, poći ću na rođendan kod Ive i Jane, sa kojima se poznajem iz nekih naših zajedničkih aktivnosti, upravo na polju osnaživanja osoba s invaliditetom, gdje je svako na svoj način
mislim, dao neki doprinos. Za sebe ne mogu reći, ali za njih svakako. Našim djevojkama rođendan, rođendan, rođendan. Živjele, živjele i srećne nam bile. Živjele, živjele i srećne nam bile. Živjele! Također bih željela da poručim građanima da nas prihvate takve kakve jesmo i da nas uključe u sve sfere života jer mi jednostavno to želimo, ništa drugo. Svaki problem koji možemo da riješimo ne treba se nervirati oko njega. Jednostavno to je rešiv je, znači ima rješenje, samo se treba potruditi da se dođe do tog rješenja. Mi možemo biti u budućnosti prepoznati kao osobe sa invaliditetom, novinarke, aktivistkinje, borci za svoja prava, ali mi smo prije svega sestre Vujsić i uvijek smo jedna uz drugu i borimo se tako. I kako god ljudi da nas prepoznaju, važno nam je kako mi vidimo sebe i jedna drugu. I uvijek ne znam šta ćemo biti u budućnosti, ali sigurno znam. Uvijek ćemo se truditi da budemo ljudi. To je najvažnije. Dok god u nama kuca ovo balkansko srce, možemo da se borimo i da budemo srećni. Ali najvažnije je da čovjek bude čovjek. Onakav kakav čovjek treba da bude. Onda će sve biti lako. Mi kao osobe s invaliditetom nijesmo dužni da se mijenjamo da bi nas drugi prihvatili. Svijet mora da stvori uslove da mi u njemu živimo ovakvi kakvi jesmo, da budemo prihvaćeni, da budemo voljeni i da naravno onda je i naša obaveza da sami učestvujemo u stvaranju tog svijeta koji će biti po našoj mjeri, jer kao što neko geslo pokreta za prava osoba s invaliditetom kaže ništa o nama bez nas i ništa nama bez nas.